Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Amakuru mashyashya agezweho ni uko Iran yagabye ibitero simusiga kuri Israel. Amerika n'ibihugu byinshi byamaze kuba byagerayo ngo bitabare. Igisirikare cya Israel cyashwanyagurije mu kirere nyinshi drone za Iran zagabye ibitero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishyira ku cyumweru, aho Iran yatangaje kuri kwimura ku bitero by'iterabwoba byagabwe kuri ambasade yayo muri Syria bigashinjwa Israel. Imiborogo n'intabaza ziburira abaturage niyo iri kumvikana hirya no hino muri Israel, mu gihe igisirikare cya Israel cyifatanyije n'ingabo za Amerika, Ubwongereza na Jordania mu gufatanya kurasa indege za drone zoherejwe kugaba ibitero kuri Israel. Iki gitero cy'ingabo za Iran cyiswe True Promises cyangwa se isezerano nyaryo. Iran yavuze ko kigamije guhana Israel ibitero byagabwe kuri ambasade yayo muri Syria kigahitana abasirikare bagera kuri 7. Yafashe amasaha ngo drone n'ibisasu Iran yohereje muri Israel bigereyo, dore ko hagati y'ibihugu byombi harimo intera y'ibirometero bisaga 2300. Israel isa n'ikomerewe mu by'umutekano, dore ko uretse Jordan ibindi bihugu byose bituranye nka Iraq, Syria, Libya, Libani, Arabia Saudite, Yemen na Iraq bitayicira akaruru utega kubera ko ibitero byayo byo muri Gaza no kudaha ubwigenge Palestina. Saa 12:40 nibwo ibihugu byinshi byo mu burasirazuba hagati nka Jordan, Iraq, Libani, Israel byafunze ikirere cyabyo mu kwirinda ko cyaba inzira y'ibitero byaba ibya Iran cyangwa Israel iramutse yihimuye. Bivuze ko nta ndege za gisirikare cyangwa izindi zose zemerewe kuhanyura. Uko gufunga ikirere kandi byatumye zimwe muri sosiyete zitwara abagenzi mu ndege nka United Airlines ihagarika ingendo 6 yari ifite kuri iki cyumweru zerekeza mu burasirazuba bwo hagati. Saa 12:35 inzego z'umutekano za Amerika zatangaje ko zashwanyaguze drone zisaga 70 n'ibisasu bya misile byarashwe na Iran byerekeza kuri Israel. Igisirikare cya Amerika kivuga ko cyateguye ikoranabuhanga byacyo rishwanyaguza ibisasu bikiri mu kirere bigamije guha umusanzu Israel isanzwe n'inshuti yayo mu burasirazuba bwo hagati. Saa 12:10 perezida wa Repubulika wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Joe Biden yavuganye kuri telefone na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, amubwira ko nta gahunda yo gufasha Israel kwihimura kuri Iran binyuze mu ntambara. Abasesenguzi bavuga ko Amerika idashaka kwisanga mu ntambara nyinshi kuko bishobora kwigora kuzirwanaho. Isanzwe iri gufasha Ukraine kurwana n'Uburusiya kandi ikaba imaze amezi 6 ifasha Israel kurwana na Hamas muri Gaza. Israel kandi imaze igihe irwana n'abahutus muri Yemen ndetse n'umutwe wa Hezbollah wo muri Liban. Ibyo ni inkuru y'akababaro muri kino gitondo. Hanyuma reka twerekeze mu gihugu cya Australia. Abantu bagera kuri 6 bishwe batewe icyuma n'umugizi wa nabi. Polisi y'igihugu muri Australia yatangaje ko umugabo yateye icyuma abantu bagera kuri 6 barapfa, 8 barakomereka barimo n'umwana w'amezi 9 wakomeretse bikomeye. Umugabo w'imyaka igera kuri 40 yakoreye ibyo mu bikorwa by'umujyi wa Sydney mu gace kahariwe ubucuruzi. Yahise araswa n'umupolisi ndetse aranapfa. Polisi yatangaje ko igikomeje iperereza kandi ko itahita yihutira gutangaza icyateye uwo mugabo gukora ibyo yakoze kuko bitaramenyekana. Mu batewe ibyuma harimo abagore 4 n'umugabo umwe bahise bagwaho mu gihe kandi umugore yapfuye akimara kugezwa mu bitaro. Minisitiri w'intebe wa Australia yitwa Anthony Albanese yahumurije imiryango y'abakomerekeye muri icyo gikorwa cy'urugomo, anashimira bikomeye umupolisi wahise arasa uwo mugizi wa nabi. Kuri ubu abantu 8 bari kwitabwaho kwa muganga nyuma yo gukomereka, barimo n'umwana w'amezi agera ku 9 uri kubagwa, ariko nyina akaba yaguye ahabereye ubwo bugizi bwa nabi. N'ibintu byababaje abantu benshi barimo n'umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla w'Ubwongereza. Bavuze ko bifatanyije n'imiryango yaburiye baba muri ubwo bugizi bwa nabi n'abakomerekeyemo bose. Ubwicanyi nk'ubwo bwaherukaga muri iki gihugu mu gihe cy'1996 aho uwitwa Martin Bryant wari witwaje imbunda yishe abantu bagera kuri 35. Kuva icyo gihe ntabwo hongeye kuba ubwicanyi bw'abantu benshi, ariko 2014 umuryango w'abantu 5 wariyahuye. Mu 2018 abantu 7 barapfuye barimo abana 4 bazize ibikomere by'amasasu, mu gihe 2019 abantu 4 barasuye mu mujyi wa Darwin. Nguko reka ngushimire cyane, dukomeje kubana. Nitwa Patrick.